langsung na motor sa pijagukon nih. Minggu raya ngabur ataku nubah. Satu guys. Itu dia lagi mati su. Nama dia udah lagi diraba-raba dia. Tang kaya orang lewat jual manding masak pino nih. Orang yang jual mesat jual cuma sini luah. Oh no. Boleh si Bayan. Dulu Bayan si duluan na naik. Pada mas mau. Bah, ayo anu dulu mu. Oh, ini mancis beda udah kemancis susahan. Bukan orang boy mengulu sigaret tuh nih. Orang kemancis lagi sih. Ada baru. Ay ba, sige bisu dulu ho. Isa doon naman mo mancis. Isu dulu ho. Nagurang na yata nyo. Balamok kumang di mancis su. Gabi, balamok kumang di mancis su. Gabi, ako dia tutusok. Enggak mas, saya taruh. Isa doon mancis. Isu duluan. Marsahin na ba yun? Nalago duro ba yun? Marsahin na ba yun? Nalago duro ba yun? Harusnya saya. Nang boy lulun. Apalagi ba yun napopotan? Wak na ba yun?